umukinnyi bita Regis ukina ama comedy. Regis ndababwije ukuri ntababesheje nawe twarasambanye. Ngo iki? Ariko ikibazo nyamukuru je kiriko kirangenza. Mugabo nawe Regis ngo twarasambanye. Uhona Regis? Yego. Mugabo wantiye ngo kagakobwa ngo twahuriye haya Kicukiro. Yego ni ndako ngako wabwiye kuzashira muri filimi reje nunshiremo. Ubu tuvugana ikibazo si cya filimi mfise sinshaka no gukira ariko byurabasi nabyara bikino. Murazi ukuntu indano ya mugabikorogana. Bayi ikaze nanone kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aho uri ni kuri Mr Today TV. Birashoboka ko ari ubwa mbere waba wageze cyangwa birashoboka ko uri umunyamuryango usanzwe dukurikirana. Ndagira ngo mbwire ngo niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ni iby'agaciro, n'agaciro gakomeye cyane. Niyo mpamvu ngushishikariza kureba aho hasi hano handitse subscribe ugakandaho byonyine, ubundi ukenjoyinga video ukawisemo kujya ubana natwe mu biganiro tugenda tubagezaho n'amakuru agiye atandukanye by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda. Ndagira ngo mbere na mbere ubanze unyumvire kano ka video mbere yuko uwitwa Captain Regis asinyira miliyoni 50 zo kwamamaza ikinyobwa bita Super Energy Drink. Haje umurundi kazi arihandagaza, arapfukama, aratabaza, asutsa amarira, arareka, abantu baratungurwa cyane. Yiva mu mintana atangaza ko uwitwa Captain Regis yamuteye inda amushukisha ko cyangwa amubeshya ko azamushyira muri filimi. Ndagira ngo mbere na mbere tutavuze byinshi mbanze nkushyiriraho kano ka video ubundi tugaruke nyuma. Umukinnyi bita Regis ukina ama comedy. Regis je naramuhamagaye ndamubwira ni nshaka ngiye mfise imana yo gukina film. Mfise imana yo gukina film. Arambwira ati urabizi, ndavuga ni yego. Ni je mwihamagariye. Regis buracya aramamagara. Turahura arambwira ngo duhurire hariya mu Gatenga. Regis turahura. Arambwira ati uzi ibintu byo gukina film? Nabwiye ni basi nimbamviriza ko ndi kukubeshya nyinisha. Hari aka video nafashe ndaza kukakwereka. Nafashe nyine turi kumwe turaho ngaho mu Gatenga. Hari umujama nimba sinzi izina ryiwe. Turahura turagenda nyine twicara aho ngaho iwabo. Regis arambwira ngo ndi umukobwa mwiza. Ndamubwira nti wakoze cyane. Arambwira ati se ko kwinjiza muri filime abantu mugabo bisaba kuba umuntu yaba afise amahera. None ukabona ubwinjira muri team. Kuko nari mbifise inyota ndamubwira nti nta amahera mfise ariko basi wowe mugabo wamfasha. Arambwira ati se roli yo gukina mugabo uri mu buriri woyishobora. Nyine banza kwikanga ni gute nise wambaye impuzu cyangwa utazambaye. Arambwira tugende ndakwereke. Bikari turagenda tukinjira muri icyo cyumba. Atangira kujya muraho. Atangura kujya muraho nyine ku bice by'umubiri. Agatangira kugukora ku bice by'umubiri. Akubwira gute rero? Urumva nyene we yaramfashe. Arambwira ngo ndi umukobwa mwiza. Arakubwira ngo ndi umukobwa mwiza? Yego. Ndangije ndamubwira ni urakoze. Arambwira ati rero ugiye kunyereka je ugiye kubanza kunyigiraho turabe ko ashobora gukina film. Hatangura nsoma nyine turasomana. Kuko je numvirizaga ari acting nyine ashaka kumugaragariza ko byose je ntibishobora. Wowe wumvaga ko nyine urimo kwatinga nyine bisanzwe uko nyine wowe ushaka gukina film uko yakubwiye ngo arashaka kureba ko wabishobora. Yego. Regis ndababwije ukuri ntababesheje nawe twarasambanye. Ngo iki? Ariko ikibazo nyamukuru je kiriko kirangenza. Mugabo nawe Regis ngo twarasambanye. Uhona Regis? Yego. Nose ubwo yagusambanyije akubwira ngo kari roli tena muri guyu ari kukwereka uzajya ukina.
je twatangiye mugabo ari karankoraho ankora nyene ku mubiri arambwira ati ndaraba uzobimenya ankoraho nyene ku bice by'umubiri nukuri mugabo naje ndi umuntu kandi ndafise umubiri byarangiye rero bibaye gusa nkizeza yuko azonyinisha mugabo muri filime z'isi ahantu twasambaniye je ndahazi muyege tuwo muhungu ndafise nimero ziwe nawe ubwarahazi sindazi ko yobyihakana basi janyange nangorane ariko kundi umwana uri mu ndamana je ni Regis wenyene mugabo twahuye mu gihe cyateganyijwe ndaza guhura nabo aho niho je nahise menyera ko mwite nangura kugira gasese mugabo ndi ko ndaruka warebye ko mukanya niko ndarya imyembe uri kumbiriza imyembe ikiri muto ndana mahara mukabagirimo ndayigendana sibyo ndamuhamagara ndabimubwira mbimubwiye we yaravuze ngaro ni mugabo wantinda ngo kagakobwa ngo twahuriye haya Kicukiro yego ni ndako ngako babwiye kuzashira muri filime reje nunshiremo ubu tuvugana ikibazo si cya filime mfise sinshaka no gukina ariko byura basi naze arabikino nana bana murazi ukuntu inda ntoya mugabo ikorogana mufashe no kuri vrema nimuncira urubanza sibyo oya ntawa gucira urubanza kuko nyine byarabaye nta kindi gisubizo mfise nta kindi wabikora ariko ikintu kimbabaza ni ukuntu ajya gutahatara amakuru ngo runaka yateye inda uri kumviriza ngaga yateye inda ngo yateye inda z'imanga zibiri nakibuka ukuntu mani namuhamagaye uzi jambo yambwiye ngo jewe ntago ntera inda mani umuntu ubu naje hano ubu naje nga si puranke mwanze mubyumvirize kuko je ntago puranke yankurira ngo ndaje nga mudufatirana ngo mugiye kudufasha mu izo mano zacu birangire muryamanye natwewe muzi ibintu mukora ibaze yuko none yagezeho ndabwire kandi afata ifoto arabyanga uri kumviriza yonga ko nafata ifoto uri kumviriza none ite myaka ingahe imyaka 18 ufite imyaka 18 ego yes ngira ngo uwumvishe ubyo uko bimeze wumvishe ibyo yo murundi kazi avuga ese koko mana nyagasani abastari bacu basigaye bashukisha abakobwa yuko bari bubashyire mu mafilimi bakaboneraho kubafatirana bakabatera amada bakabasambanya bakabatakariza agaciro kabo bakababeshya ibitangaza bidashoboka kugira ngo babanze kuryamana nabo banyarwandakazi ndagira ngo mbanze mbabwize ukuri ko iyi showbiz nyarwanda izi social media twirukiramo hari ababa bastar hari ababa bakire hari ababa bandi bava ku rwego bariho bakagera ku rundi ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ntihagire utera ibuye no mukobwa kubera yuko iyi industry nyarwanda habamo no gutanga ruswa y'igitsina habamo gufatiranwa cyane ku bakobwa ngo babashe kuzamura impano zabo babashe kugaragara ndagira ngo nkubwire yuko rwose ibyo bibaho ariko nyuma yaho gatoya ndagira ngo mbanze mbabwize ukuri nanone murabizi neza ko nababwiye ko hano kuri Mr Today TV ni ahantu uzaza usanga ukuri kuzuye ni ahantu uzaza usanga ibintu bizira ikinyoma habe namba ibintu mbega ibintu bizira ibintu by'ukuri muri makeya ngira ngo ni wowe wahisemo kubana natwe urabizi ni ibintu byinshi byiza kandi tugiye kujya tubagezaho nanone ntiwibagirwe yuko bano bantu bafite ama YouTube channel cyaba YouTubers bakoresha abana batoya b'abakobwa bakabaha amafaranga makeya bakabazana muri interview mbega akazinduka atekereza ko agiye gusebya umuntu akazinduka atekereza ko ikintu kimwe kiri bumuhe views kiri bumuhe amafaranga ari ukuza agasebya umuntu agakora ibishoboka byose akabwira umukobwa ati wowe ukora ibishoboka byose acting mbega nk'ibyanyabyo ndaguha amafaranga ariko unkorere ibyo nshaka sori gato ndagira ngo rero mbaye ukuri k'uyu mukobwa mureba hano ni umurundi kazi ni umurundi wakoraga
Karyasi hano mu mujyi wa Kigali. Uyu mukobwa aza guhura n'uyu munyamakuru, mbega bapanga uburyo ki bwose bagomba gushyira Regis hasi. Murabizi cyane uwitwa Kapiteni Regis muri iyi minsi yarari hiti, murabizi yavugwaga, wamuvugagaho wese za krize we na Miki bahitaga babona views nyinshi cyane. Uyu munyamakuru rero yagize ati ngwino ndakwishyura ariko uratinga ibintu byose ndi bukubwire, urankorera buri kimwe cyose, urazana amarira, turagushyira ibitunguru mu maso. Aya ni amakuru mbabwira koko ya nyayo kandi mpagazeho, watinge mbega nk'umuntu w'imukuri. Nuko banzura yuko aje kuvuga ko yamuteye inda kandi ngo yakamuterera inda ngo yaje ngo amushyire muri filimi. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa. Nimba waramutse ukunda Kapiteni Regis cyangwa ukaba ubonye ino video, ntibigire ikintu na kimwe biguhungabanyaho kuko ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ni ugushaka views ku bantu, ni ugushaka hit mu bintu bidafite ikintu namba bimaze, ni ubugoryi bwo gusebya umuntu. Murabizi neza sinjya nkora ibintu birambiranye, ndagira ngo soreze kuri iki kintu. Ndagira ngo wowe ukurikirana ibiganiro bya Mr Today TV nkubwire ko turi gutegura izindi platform nyinshi cyane kandi nziza zizaza zica kuri uno muyoboro. Ndagira ngo ukore subscribe niba utarayikora, kandi nawe wayikoze ukomeze usharinge kugira ngo tubashe kwagura uno murongo mugari wa YouTube. Murakoze cyane. Nyita Mr Kira, imfura y'u Rwanda, mwubaka ubutaka, inshuti y'aba diaspora, ndabakunda.